Ya turi kumwe na kapiteni w'umugwi wa Amigo Volleyball Club umaze gutsindwa umukino wa kabiri n'umugwi wa Barcelona Volleyball Club amaseti 3-0 ariko match ya mbere mwayitsinze namwe amaseti 3-0 umugwi wa Kanzo United dana mbere turabaramukije Isaha tumeze neza turakomeye inyango kuri mwebwe ya Championnat National imeze gute mu mugwi wa Amigo kugenda nka kapiteni wa club ya Amigo kuva hari Bururi bwa mbere nuko nyuma nako twakise neza kuko nabona yuko déplacement ibigoye cyane kubera igitoro ariko twakise neza turashobora kuyitegurira izi nkino twarakoze amantelema turagerageza hanyuma icyo nobwira abakunzi ba club ya Amigo na cyane mu ntara yacu ya Bururi basanzwe bayikunda cyane kuko mwazi ko ari source ya volleyball mu Burundi turabizeza yuko vuba cyane bidatevye tugiye kugerageza tukaza gukina no mu gisagara cya Bujumbura mwabonye yuko equipe imeze neza ama equipe mwabwiye nayo hano muri Championnat National sibo bambere mu byano yo wayabonye nka club yo mu Kayanza mwabonye ko twayitsinze amaseti 3-0 byoroshe kuko nibaza yuko ngira ngo atamantenema nabo basanzwe bagira ariko twe turagira amantenema hanyuma kuba twatsinzwe na Bisoro ntitwabishaka mugabo haburana babiri hagatsinda umwe yego nivyo twatsinzwe amaseti 3-0 ariko mwabonye yuko sport yari nziza cyane mwabonye ko n'iseti ya nyuma amanota yabaye novuga 24-26 mwabonye yuko twari urukino rubera ijisho kugeranije shampiyona yo muri ligue iherereye hagati mu gihugu kagira ukwatsigiranya n'ino yo ndavuga muri Afar urabona shampiyona murakoze cyane shampiyona yari genteyere na shampiyona yo ngaho Bujumbura nta naho bihuriye kuko ruguru nibaza ko shampiyona yari genteyere tuyikina weekend zibiri mwarabonye gushize ko twakinye novuga weekend zibiri kandi dufise amakipe menshi cyane ruguru nico tukwiye gusaba federation bakagerageza bagashyiramo ingufu ruguru kuko murazi yuko benshi aba bakinyi bose bakina ngaho Bujumbura bava hariya ruguru iwacu urumva rero iryo higanwa rimaze kuba ridahabwa agaciro nk'igini Bujumbura nta kuntu twokwamera iyo kuko Bujumbura nako bakina ama match menshi ku kijyanye nuko akanovera ka volleyball ni volley benshi bayizi ariko hano kandi banakwisanira Bujumbura hari icyizere ubona bitewe nuko turabona abana mukinana muri Amigo ibyo bandi bari barayurumvira urukino rwa volley ndetse n'umugambi wa federation y'u Burundi muri volley yo gushyiramo abajunior abakinyi bakiri bato icyizere ubona ko umupira uzosubira ku cyangwe uzongera abanyaburi kubona umupira wa volley uryoshye yari ikirembe murakoze cyane aho cangaruka cyane nko gushimira navuga nka manager wa club ya Amigo benshi bamuzi ku izina rya Remy Rwakiranya sanzwe ari mu gihugu cya Amerika ariko avuga ikirembe mwarabonye yuko atako agira kugira ngo club ya Amigo muri rusange volleyball ibururi isubiza akanovera nkuko vyahora nubwo turi no ruguru murazi ko haraba shampiyona y'abajunior hanyine nibaza yuko vuba mugiye kubona junior ya club ya Amigo igiye kumanuka inonye mu biganwa mu bibanza bya nyuma kuko hanyine bari mu matsinda bariko bakurakuranamo hari Bururi abakunzi ba Amigo bigeze iki yo kapiteni muri Championnat National Championnat National nuko twiteze yuko tugiye gusana umusaruro bazobona amelioration kameme kuko turashigikiwe cyane mwabonye yuko ama equipe marahari birato amasoksi amamayo dufite mayo zishika kuri zitazine nabona yuko ibintu bimeze neza nkaba nongera ntera intege abakunzi ba volleyball cyane muri club ya Amigo ko boshishikara dushigikira natwe tukaba tugiye gukora n'ingufu kugira ngo turushirize kubanezereza bifuza gutera imbere kandi bifuza nuko